shimwe kaze mwese rero mu ngoro y'Imana kaze cyane mu ngoro y'Imana wisange uko mwaje uko winjiye hari bimeze si gusohoka utizera nkanje avuge ngo amena Imagine
icyo nshaka kubasangiza bw'ijambo twatahuye kuko nimukurikirane tutera tujya hejuru. Hari ibintu bibiri ngomba ndabasangize uno munsi. Uno munsi ndashaka tubanze dutahure ibanga ryo kumenya, ibanga ryo kumenya, kuko kumenya ni ibanga kandi bikomeye cyane. Icya kabiri ndashaka tumenye muri iryo banga ryo kumenya, tumenye ibanga ry'ishengero. Ishengero n'ibanga. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Niba ndabivuga gutya mushobora kuwutahura, ariko aho ninjirira mu ijambo ndazi ko tuzabitahura. Imana ishimwe. Ngomba mpere ku ijambo riri muri Yohana 1 igice cya mbere gushika ku kane. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa kane. Ngomba nsome, ariko ngomba gusaba umusomera anyarutsa yihuta ibikurikira maze kwisoma. Ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we hari ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'Imana. Akakarego ka kane ugafata iburyo. Muri we hari ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'Imana. Niba ndashaka ko dutahura ryo kumenya ikintu, ndashaka ko uza kukimenya. Imana ishimwe cyane. Iyo tuvuga ijambo, jewe ndivuga, iyo ndiko ndavuga ijambo ndakunda guhera mu itangiriro, kuko ibintu byose bipfira mu itangiriro kandi bigaherera mu itangiriro. Kuko n'Imana ngo ni Alfa ikongera Omega, ni ukuvuga ni Imana y'itangiriro ikongera Imana y'iherezo. Rero iyo turiko turavuga ijambo ndakunda guherera mu irema. Ngaha bavuga ngo ijambo tugira ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Byaremwe, hari ibintu byaremwe. Wararemwe, twararemwe, ibintu byose byararemwe. Mu itangiriro igice cya mbere, mu gice cya mbere niho tubona kurema. Jambo ndashaka gushimira ku kantu kitwa jambo, gasubire nako nyine cyangwa kaza mu ntango, ndaza ku ntango. Jambo yahoranye n'Imana. Aha naho ni itangiriro duhere ku wa gatatu, havuga ngo Imana iravuga iti nihabeho umucyo, umucyo uba. Nihabeho umucyo, umucyo uba. Imana ni umucyo kandi mwiza, iraheza gutandukanya umucyo n'umwiza. Ugiye ku murongo wa gatandatu hashyize ngo Imana iravuga iti. Ugiye ku murongo w'icyenda haravuga ngo Imana iravuga iti. Utu tujambo nitwo bishaka gushimika ko Imana iravuga iti. Mu kurema Imana yaravuze. Nta kintu batubwiye. Imana yaravuze. Yavuze iki? Ijambo. Jambo ni
abana ngaha bayoje bapfuha ndayafise amavuta nimubwire ngo ndaza kujyana ndaza kukakujyana neza. Haleluya. Abigisha mu mbirizi nimwaza gusanga n'akamenyetso gusora nta kibazo ku ishuri. Haleluya. Icyutegeka ibanga ryo kumenya n'ukumenya ubwa mbere Imana nayo ni jambo nayo gushyira mu kanwa nayo dutekereza tukayasokorora kugira ngo akore icyo ategerezwa gukora. Imana ishimwe cyane. Itanga ryawe ni ukumenya ngo mvuge ijambo irihe mu mwanya uwuhe mu kibanza ikihe mbwira abantu bandi, kuko gurupe y'abantu nshitsemo mfise ibyo ndababwira bitandukanye n'ibindi bihugu. Haleluya. Situation ngezemo mfise icyo ndayivugamo mvugiramo gitandukanye n'ibindi situation kugira ngo bizane umuco, kugira ngo bizane inyishu, kugira ngo bikugirire akamaro. Haleluya. Rero kumenya kwawe ibanga ryo kumenya ni ukubanza kumenya kwawe ni ukubanza iyo utakizi uvuga n'ibyo utazi, ugenda n'ibyo utazi, ukakira n'ibyo utazi. Iyo utiyizi ibintu byose biramupfa. Iyo utiyizi ubaho ubuzima butari bwawe. Iyo utiyizi ugenda uko utariko ukaca ubaho ubuzima butariko ukaca ubeshya Imana. Imana ni urukundo. Ukwikunda ni kwikunda wawe undi uhorana hejuru yawe, ni kwikunda na wawe uhorana hasi yawe. Umwe witanga n'umwe witanga urukundo bakunda ni rumwe, kandi ijambo yaravuze ngo ni rimwe. Kwimenya kwawe rero utegerezwa kubanza kumenya ndinde hehe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngomba ndavuga akajambo Yesu yavuze ndaza kukagaruka kubwanuma mugabo banakubwire akajambo Yesu yavuze mu iherezo muri revelation mu byahishuriwe Yohana. Iherezo ingene yavuze akareka ingene we yiyizi, kandi tugerekeranye mu cyane agashaka ko tuza kubishura tugerekeranye mu cyane cyane. Niba ugerekeranye mu cyane utegerezwa kumera mu kwanditse, utegerezwa kuza kuvuga mu kwavuga, utegerezwa kugerera mu kwanditse, utegerezwa kumera mu kwanditse. Iki no ngaho ubu nitura amakosa. Haleluya. Niro ngaho nirawe ubu nitura amakosa, kuko ndazi kutagenda mu kwanditse, ndazi kutavuga mu kwavuga iminsi yose. Hari iminsi tuvuga mu kwavuga, hari iminsi tugenda mu kwanditse, ariko hari iminsi kugira akamaro rero ukagererwa ko ni umukristo nuwageze ikirenge mu muco. Haleluya. Haleluya. Hari iminsi y'umucanga, ariko bizagera mu mucanganirwa kuko ku munsi ntasinzira, ahora ari maso. Bivuga ngo urukundo agukunda si uko yamukunze urokoka, ni uko yamukunze ibihe byose kandi bitatoba. Rero si Imana yawe uno munsi ejo bicanganye gusa Imana
inzara benshi bazifatanyije kuko batabatishyuye bafatanyije kuko siko tugira iminsi yose ariko ndashaka n'itabwa ryawe ry'uno munsi ugenda wihanahaniye ry'ukugerageza ndavuga ngo ry'ukugerageza kumera nk'uko Imana imeze